Haleluya. Amen. Ya, tātou talo. Lo mātou te mai o le langi pa ia lo suafa. Yo o mai la lo langi nei lo malo. Ia whaia lo finangano langi pe lo whai. Lo mātou te mā whaftai. Le uma i le lava o mātou koe mole toina nā whaftai. Amen. Thank you, Jesus. Le vi inga le whamanung, le whaitanga. O lo lofa, lo wanga de lei. Lo leonga, lau tupuinga, le mātou ula. Le māwe toi te ina mai mātou le nei mai le fiafi tu sai ma mātou. Amen. Yes. Ine mi whai fo i o nā rore mātou. Mātou te wala awa lawa o ni Patasi mai, Lambi te soso mai, lambi na fo ilo nganga pa ia, papenao ni petale mai, na mato pa ulong, nasi upu, papenao ni nao ita maa mato pa soa ni tuna, mato te palila oi. Ai whawhitai ta maa uto i moa ni lao, patahu oi mato pa lambi, uila wana tutongia, ia mato waita, na whawhitai ta maa. Mai porque não para se mai lá porque não foi contrato se eu lá vou ter vai foi lá e oi para se mai lá monga so mai porque mai já o mata por isso já como ia tu foi ele sua para pegar e passa mais do mini coloco aqui da network o vai no mata para ainda agora tá lá ainda no Malo porque não so what do Malo Malo ia ya Samoa ya maso si tangata lo penal mata mai ata to live ya fia penal na perbi ni oi o su mato ri mato pa lo pa mangalo su mato si amen amen Amen. amen haleluya Hallelujah. ya natu netu na fiafi ya pe fa mai ya ko fa salamu ni ya fiafi ele lei lava o na tātou ki atu na tua mene e tau atu tai au na sisi resi Amen. e toi tau atu fo i la fiafi na na whamau i asia au tatone le tula fo i na tau e le atua nei aso e lau na pisi i a Malo pisi lunga wala i a mapena fo i o na whaiva lo filima misi whanau i a onga e tatone i le tula fo i na o i le atua nei aso amatala tuspa ia pa salamu o me e poloa i ele atua na angelu amene poloa i ele atua na angelu me leo matausi ia te oi mo wala uma men ia me stai le lofo malaga leo le atua o to mawara ni ave no ni tua ni fiafi ia sa mole atu pele i pa ia mane malu sunga i fafe ngai ngamato pa tua so spata ko taulanga ia ngata ko leo pa io e ka sia ngata po ilea wa sina tono e kalesia meso ainga e si pa ia whana witi uso mtu kwa fine boma e masanyo tatu por kalame e le suafa fa pepele ma le suafa mana malo o le tatu misio isu permiso ia e fatalo fatuai le tatu por kalame e si ke e ministry ia te o tau i le nei tu la o le ia fi aftai po ile atua o toi mo ia konoa ya o tu sila mai ya lo ma fata si tu mole assistant coach ale esa parece ya o foi o que assistant coach foi ir ma ko o kunsela ya fa ngalo ya no po fa no ya so Taimi ya pa te ala wita i talo ngan po ya fa no ma so Taimi ya wale upu for no tato li per tato fa la men ya tatono lo mapia ya fu fa uma ma por kala lo ma le tula le fiafi malor nga lue malor fola ma via aga pe ne to ati mai lo telefoni e to ma o ma tato live ya so fola bana yesu fata lo fa tu ai le ma to programi ati o to uma lava pa stai lava to na no sua pa stai foi mai mo mai e tato live le tula le fiafi vai la to fa mina nga ya ti ma to ya temi nei la to la banoa ni sunga te da fo ia na fatalo fa
tātou ai o ia ma tātou ma pukarami i le toso onga lava rea o tātou tāupu lava ne o Mataio rusu o wha i le Talalelei Malo le tu e Taimi Mulimuli le o tātou iai ona te ufoi wa fisiringia la me o me matara no le tau ia tātou ia o aso ni o aso o leifa no fi no tala atu le ava yaso mo ila vale mau stato no ia posta ia tu mo ni la le pia ala o longo atu pia ma Yes. na tala ina atu pia le tala le ona o le fa no fi ne aso Yes. tala ba so wa mo tato ia misa tawa ile na tata fa ti ia si le fo tawa fa ma ia va tu la ba no le ile suma te ta ia Amen. Nunga le suma te ta yo ko no ma fi wa ile Amen. la Ya. Tai atu. Ele tai foi o ma peno ne fiafi ia. Fai foi ona to ma wal ne ya no le lei. Ta lo fa tu Samoa ia le tu pele be al Samoa tu la na o fo ia. I ele tu mai na va ya so pe ma ne sa le sta tu ka me na va ya so ia o no tu ia fo ia. Sa ia vi ele li e un fai to ma wal ni lao. Fa tai fo ile tua ia o no le lei no mata ngo fie no fa aulo mo fai o le tato o feilo ia i mo ni fo i ala hata i mo le e wala tu le Global Kingdom TV e o fai o na tua i tato ministry tike ministry ia te o le po ia fia lava tu fa funga mai ai ma e mata mai mo mai ai ia mai mafuta mai ai ia ang le atu le tua i tono lawa ia mota ia potong fu rosa ia ton fu ngalwe ia le tua i lawa futa mai le fiaf ia e lava ia so sa luan tu na ia tu la fa nga solo per tatu kalami o le Talalelei o le Malo le tua i Taimi Mulimuli e lo to po a se lilo sa moa e la tu bele wa tanto iai le fai uingo me uma ia e matele fai atu male o ne o kai au por va yaso le por tau sanga le ai fua fa ma fa iai ile fionga pa ia le atua ia ma me o tupu ma me o fetala ia Yesu ia na perfitana ia o tato lo le ua i fai to ala ma le to ia fio fa lua mai o tato le Yesu Kristo le lana a tato tala noina i Taimi ia fio mai ai o tato wali o Yesu Kristo fa mai a fio mai o ia i ngao a ma le mana tele ma siri ese no winga ua fai loa ma fa pula Yesu me o a o mai le Taimi Mulimuli ai o le yo ia tato so fa tai foi la ile tua ona ele o ta ina i tato e se tasi a tupu ele moni ma fa ma oni e saunwa o lo ta ia i tato o tato li Yesu Kristo o ia e o le upu e o le mana e o le manu malo e o fo i le malo leo la fa tu mawina ma fa mausaliina ile afeta usanga me le ni uma pe aka ku ia ile funga ele ni e lo tato tupu Yesu le fo ile e a ngani tuai matata longo le tato kala misamo o e sa uniuni Mene inge kele aku ngai mea tato tala noa ma shea ai le o iai si tato sa uninga mai le tato ta penanga ia ko tato le to fia fo ia o una ile tua malona fina ngalo o le Taimi ngai ua kele mea e felumi mai e ono a fia ai le tato au nanga mo le tato fia i li atono nisi ua le vanga koe fo i kua le mea mai ai le metuai ia e o ngal po kala me ne fi Samoa ia ele bimilia fa o ka po kala me e o po ai le tua i tangata ia i Taimi e watuai se vai malu o le upo le tua ia ka ko ke ifo ia i maka ko io ia i matato amene ia ele fai ia no tato manatu me tato langona na tato sta le foi la ko mai niva yaso le fa o wino tato po kala me pe o tato no fai atu fo ile mashea tu ka ku ngai le kaimi o le fai wino po kala me le tua fe mai le fitalenga a Yesu e tala ina fo ile nei Talalelei o le Malo i atu laulau uma
ina ia fai ma Mulimau ona ho'o mai ai lea o le gataaga o mea uma taimi lelei lea le io mai lea le i fa'amutaina ai pe o fai atu Samoa ma Masiara i kaimi legei aga i le end time po le kaimi o le fio mai Iesu o e kapega ea mo le si'itiaga o isi ua laku le koe kalagoa le si'itiaga u peia ga le ena ka u fa'amoemoe ai pau lea ai mai le taimi lenei le taimi o le afio mahalo mai Iesu o lo iai le blessed hope o le mea leo o leve o kalagoa koe le aiki sianu mai a o si'itiaga blessed hope si'itiaga ae fesili ia lea mo tatou e pei ona o Iesu le tusi lea ua kakou salamo moni ea ma fa'amaoni ea ma le liu ese ai tatou liliu atu ia te ia Iesu Keriso e ou le malo le anga le malo la fa'atumauina Iesu fogai le'ini e lē koe iai gi mea e lelea ma gi mea palapala ma gi kagaka e ola pei le agasala fai pei le agasala Iesu me foi lea e tatalogo ai le tatou ministry ina ia e tapena pea i taimi umalava masa umalava lea lau kako maniga mai aso pei ona tatou gata mai ai ua fa'apena ona fa'ailo atu e Iesu le la'au o le mati i ona so'o talanoa atu i ona so'o famai o kou ma le tua le fa'ataoto i le mati famai o le la'au lea o le mati a o le taimi o le tau mafanafana po le summer time onga lau mea mata lea ona lau ia ma fa'apena ona grow onga lala a umaloa la le kaimi lea ua o'oloa i le kaimi o le harvest kaimi na lea koe ko ulu uma ia launa mea maka lea ia e aliali mai loanga o le fua o le mati le la'au lea e ka o le mati o le fig tree o ke ngofo a ue pe a whai le aise ni usila le vai nga la au o le fig tree o le fruits e ai whai ai le mea le dessert whai mea ai no i nga i ai ai lau salaki lau fruit salad maua la le fig tree ke kao kipi e mangai mai la Iesu i ona oso i o kou mai taulia le fa'ataoto i le mati mai a o i le tausaga e mafanafana ai ona tutupu lea ona lau i mawhapena ona matagofie ona lala whapena fo i taimi e fio mai ai Iesu Keriso si o le ala e whai mai Iesu e lo whai mai la Iesu o le summer time o ke koe e fio mai ai a o le whai mai Iesu i o kou wa ai i le mati o le kaimi o le mati e kako ke iloa i ngā le lata o le fio mai o Iesu le ala e whai upo e tolu sfulu ma le lua te i i le tolu sfulu tolu te ia ka whai kauinga i whawhau mo le lava to sulua ia outou mai tau lia le whata oto i le mati pea o na tutupu ona tatupu ma tala mai o na lau to te iloa ai ua lata le tausaga vela e wha pea fo'i outou iloa mea uma tou te iloa ai ua lata ia ua i whai toto'a lava e moni o te whai atu ia te outou e le mawai atu lava le nei tupulanga se ia o mai nei mea uma ti whamaila Iesu wa lele yo ele kukupu mai a ko vaina ele mati wa maka o nga whaafisota mai e Iesu ia le tūlanga o le whaale anganga nga i awali ia lau so ia mai la tō lo whalongolongo ia na onga ina ia la tō iloa e tā ua tele o le mati o le ata leo Israelu te tonu o le tuspa ia mai fo i o le whaeloa o le olive ato Israelu ai o i o le mati o le ata leo o Israelu o le nuu o le atua o le luna ia filifilia o le nuu na whapea atu la na whetalainga e whai le nuu lea mo le nuu e whai foi o ia o le atua
ma tua o le nuu lea. Me foi lea ka o ke vai le no tai o le atua o lo iai ana whata inga o lo tu sia fo le tu spa ia nei e tele o le vaenga pea ma le iwa sifuru iwa pasenge pe se lau foi pasenge o lo o tu sia e whakakau ia Israelu tu spa ia le nei ai vai foi lai mengi ko kupu nge vai Taimi Samoa le atu no pele e pe o kele le fa mafa o mea ka kia ia kupu le nuo le atua. Even now, you know it. You see the news, you watching, yeah. You read the newspaper, yeah. Vai lo kere fonginga kere. O lo I iai le wha mafa le atua I lona nu. Ai se a Samoa. Le anga foi o I le whaiva ai uma iai mea tato. Time, end time. Yeah. O lo ona mea I foi makakou tangata nu ese. A walawa ngi e whapea oi. Wanga o sala erua le ai e iai matato tu tonu. O le upu lea le atua. Ai pe o le whamamafa ma le whailoa mai o le Taimi Mulimuli po le end time. Lea wa kako iai. O lo whape ngā o whailoa ma whaata mai e le atua I lona nuu o Israel. Ia whalo foi la oifa mai a. A o kou wa ailo le mati ma stairi ele mai. O kou lororea. Ia ua whape ngā wa laka mai le fio mai o Yesu Keriso. E sau e whaatu ma wina rona ma lo I nei le afe tau sanga meleni uma I li larolangi mai a mata mai ma pūrea mai o Yerusalema. O le me foi la le whafta ia I le atua awa ele o nā tia I le atua le luma nai ma meo lo tutupu. O lo whailoa mai a I tātou e awala I le whaata mai lona nuu o Israel. Ka kuro la o Israel. Ia, o le ngu kau kei loa o le ngu filifilia le atua. E fa mai tala tu spa ia fa mai a o vai maki mona lau mona branches ia ia o kako lo le wa o le kaimia la sama lo winga o le kaimia la tala le fio mai Yesu wai fai to le fio mai o Yesu pa mai le ma vai atu ia mai na fio mai to chelo ai wala tala mai o ia e moni o fai atu ia te o to e le ma vai atu lava le nei tupulanga. Se ia whaali mai mea uma lava nei. Lo kako ia I pea I le process o le perfetanga le Yesu e winga I le nei larolangi ma le nei pāneta o lo tatu iai. Al fesiri lava lea. O e tā pena ea I le blessed hope le kako ke kalangoa e le tele o Taimi maso uma. O e maa natu li sitianga ma le Taimi e tupu ai. Fa mai e pe o le emo le mata tātou te le iloa. Ia mo tangata nu ese nei o tātou awala o Keriso Yesu o ia lea. Na fio mai ma vea ai o ia mo tātou sotanga I le ola e whaavavau. Le efe me e uia I kako iai pea le larongangi ni a o tātou o tangata o le langi aisea ona o Keriso Yesu. Pewa lea o kako lo I le ato le mati. Ma whaani me o le ato Israel. E a Israel no le atua. Me kele foi la o kaimi e whaunga Yesu pe o le tana lea. O Israel e fio mai Yesu ngā kaimi. I o Israel o le ngu e o lo iai ia tangata e tausitu la fono. O lo iai ia la farisaio. Le au tu si upu. O lo iai foi maisi ka mai perfecta I te tono Israel. So, very green land, very green people. Morato la. Le mea le I kukongu. O e mankuara kala ho ele le miracle le ngawhitua I Yesu le mati au I koe fua. Le miracle le ngawhai Yesu ia. Walawe la le ngu lea. Ma ngaia lang mea maka. Ma ngaia ia ongarala. Ai le iwa se fua. It's no fruit. E ali mai I. Lo winga. E ka kau ngā kākou salmon. Ia. Fa mai kara tispa ia mala o Yesu fa mai a fai pi ka ko le vine e pi la ona fuate le mai ele ona fai ele o tatou ma ona so si se vai il processo mo so e fua se longa e fua o le foi la mana o Yesu lo na nu mana o Yesu lo na o so ina ia to ma nature mati ina ia se fua awa o le profetanga le po le miracle na fai Yesu. Ma Yesu, le ko Yesu fu se I o lava I lea. E fa vau.
Mai sa o anu tala Yesu mai moni fa maon. Le ka ko lo inga la. Fa to ila lo ina Israel ul fit futa usanga. 70 AD. E o mai fo ina ni kaimilingi. People are still down. Jesus Christ is not God. And he is not a Messiah too. E le o ia se Messiah. See? Le alava ya. O le alava no nga lue pea le nganga le o kau fa se. Le nganga le sika ilo ne nuku Israelu. La o la tau te ena pea Yesu Kristo. Ai ko kiki afio mai Yesu. Kai mila nga le mati de kala ngoa ko ai. A o lo inga ai kai mila nga. Ba lata le afio mai Yesu. Ba mai le mai atu. Le tu pulanga. Se ia o mai nei mea uma. Ke foi o le tsaluanga Yesu. Awa akili kilo mai fa no wa fa ki ku o fa kala le Yesu. E ka o ngete fisi o Yesu no ngala o kele oki. No kele oki se ino mai o me ia fa ko kilo. Ai pe ki kilo ku I matato wa va yo lo yaila. Se ata fa le nganga Yesu. Ya. Mai e tanto lo foi. O tupulanga. This generation. Ia kele anga fa winga. Kele foi di fa kalanga o le ko inga fa tal. E o lo tala no Yesu le I tu ai ngata. Tu ai ngā lanu. I fa perfitanga. Tu ai ngā ngana. Ya. Tangata ya fa mai ya. La ko ke va e o foi Taimi Mulimuli. Langa ko ia ile kai me va ai Yesu. Fa ani Yesu kai me fio mai e ko kele yu kai mai sala e no la sala mo. Kwa langa le fa mai ya. Ava ai la ko ke kau fai tang tui. Ai sia la le wala ko ro ha le. Lo winga I kai mi ngai ai ka ko kere fa kali nga kai mi au ka ku sala bo ma li liu. Ma ka ku fa tu ina le upu le li. Right now. Not tomorrow or not next week. Le ka ko kere lo pe fa ko siki anga. E le lo ka ko pe yo le emor maka. Ai fa tai ya Yesu. O lo ia au maia ma oro ia au mai pea ma la patai mai nei mea ia tātou ina ia tātou tā pena ma tātou sao niuni pea ia ma tātou ngā lue ia e le ngā sao niuni ngufu whare ai tātou tā pena pea o sunga rā e ke le umawhai mua le sau se e fiafi Malo whaftai atu le assistant coach at New South Wales. No. I don't know la tazala. Man, yeah, moni lava. On mana ia tato tus. Ona titi asisila nei le fai ko to sumar fa. Ma ito tupu a mene. Ala i tangata. Amen. Ma ito tupu a meia. Ai le o te mi fioti umai marili umai tangatale no nami. So I had something from this book when I was reading it. Se mea o kong fakas. A mele pasweta mua o titilo hama. I mavai mea uma. Kone ia ku se wala fafai mo fi ya o mala me verse le torsulu ana le tosu mariwa. Ka titilo nei hama. E mavai mea uma lava. Le nei lano langi a toa ma le langi e lei loa e se tasi taimi o mai ani ai pau wale mele mawai o lana upu. Yes. Wow. Amen. Yes. Mai mawai le langi ma le lano langi ai le mawai lana upu. Opa. Mawai le ma rosi le pawa le o le mana i le upu le atu. Me mavai umame umai te vai o tupe o lo fane o lo tavani ai pau wane me o le langi o nei lau langi tātou te o lai ai pau wane me tu mau o na o lanu nai tu tā ua mai fwoi nai le Mataio na e lima na fwoi posu brabani na loi fua o isi Mataio man nai a fwoi nai na pa mai mavai le langi malo langi ai le mavai se i tasi lawa. Amen. Po si na fasi. Ta tusi lai mai titia mes pes mai tama i mea ai pa mai le mavai.
onana tusi, onana upu tu la. Amen. Wow. Ese la pao al pole tu. Amen. Pela le tala sunga te tai la matanga. Po ue sa uni ea, po ue ta pina ea. Ona leo te whamanatu mai i Yesu i ana auso. Le tala i anoa. Amen. Nawa isi le fia mai Lord tala masani. Mai na langa ata Malo noa. And I'm masisi. 120 years, Pastor. Yeah. 120 years. Na tua mo se malanga tangata. Alo si Mauala wa Vanoa. I tomu whaotanga I tomu wa. That's how we help my found. Yes. Mai ana iei le aso. Na umana ato le aso ia na whawiriwa. Sauna manu. A titilo na iei. O haso ni. Ua whaapena. Mai ua whai to toa. Eri whai mai. Ngā wari whai kokoa kakala noa. Amen. Wai whai to toa. He's at the door. Yes. He doesn't say, open the door, he's at the door now. He said, he's at the door. Or now we'll fight the door. No, no, toya fio mai. I say, I don't know what I'm about. It's a for yearly. Oh, my man now, I'm going on. Yes. See, the mela tupu I lolo. Na mana ole atua, na ole atua, ia titiru tangata. Ai tupu mea. Ona ale ei ni Mulimuli. Ele ronda tupu. Al mela le o manaya ia o tato tusi. O longo mamao mai tato ile di fao. Nona pataua tato por kalame o vai. Ese le lofo le Yesu. Yes. E ka o mai le kupu le o mto sala o mali una nga fa mai. Sa ni Yes. Get prepared. Yo se fe au fonga le ka o mai ka makua. La fonga le fe vaso. Sa na lo kom. Ese e fa bere ko kom. Ko ka me bala fonga ma. E ko ka o mai. Ve ro fu fonga ri o mai. Si o ka me fo. O vede lo fo Yesu ia te. O le longo mai le tato di faula. E iai lo wa vanoa. Apo ua e sauni ea. O nei iai lo wa vanoa. Aure fesiri. Po ua e a vanoa la. There is a chance for you. There is a place for you. But the question is, do you have a chance for the Lord? Te le la se lau lo su tau sanga. Tawalanga I no mo tangata ia. Mai, me fata wata la, o mai ta to horwa. Mai ta to horwa. Se vai online ni aso. Ne tomo se lo su tau sanga. Ai te tilo le. E tili atu lante le Taimi no ia Atua. E to e ma, lo ta maua. Ele mo lewa no mau me le di fa. Saung yung yai. Awa, ulong mamao mai. Ona o maritai. Ile mo fai tu suda. Ao o na mea mata lawa la. Fata to mea mata fo ya na wa to uwe se atu tu mai na fo. Yes. Ile fai ana to mea mata ma mea mata ya. Bebe me mata I voisi e ko inga isi ko me mata I fota mo. Ko pa ko me mata ko o mai si se. Tau ele leila Taimi la. A ona mana me mata I to fata ko si se. Atua ya. Kasia sa mo re di faula. There will be no more season. Mera mana ka ma vai me uma. So awala ni manatu fa pe yese mea fa pe naona fa una tau tatali atuai pe fa una fa taufi il Taimi o mele di fao le ai profa metara tu spa I poni le ai masime le ai mas e ma vai uma sia mena tasi la vale mea tu mau ona o puletu tasi la vale mea na toi manatu tangata te malo o le alanga no
tasi fa Taimi o tau to mana tua e tangata o yo le alvo i su ki bisini mo tau o teachings o awa o le li fa o ve ma nei o awa o le li fa no fa mai e ponta ta ma Yesu I feel parties to my I go ele teach Yesu le ponta but he heard of this na fa longo e le ponta o vela le mana ia lo no e power ya ato no la ngana ta por kala e le fa pe foi maro longo ato fa pe na o to le o le longo foi na mau to tono matu ai ele le vale sa o le ale ta pe pena sa o le li fa men we have been waiting for you so long my master ala wala foi metatu mata ele to mo e fafo e te le to saulalo e le to alu to many of monia there will be no time for you to get this there will be no time for you to say darling I love you my kids my hair pay yourself what them will allow you por segundo peti ti lo yesi tu well e mana foi ni la boni mafu fonga ona tamata ye no o to time what's going through your mind like in the last moment of your heartbeat na sangi tu wolo wa ni a me masa ya to ona le fa e titolo yo esere i bone sera fara ona kin on le ko saule the coming of the sun this time is not the same as before mana yo lo ka study for two years i te na mana i la wita ona fa mena ko i lo le saule al makumisia makumaka ko ye pa mos fa mang pa na mos filta po e lo makumisia ngana fata makumisia tala lang sa wangi wa ya me lo ka vai o me o kengi mo lunga i me pa olo so ni mas lau pasika papa hu me ka ilonga but that's how people see it nowadays but that's not the Lord's vision but you see now I get you into saying coming wow what is our lo so ora ko ina sa but then about to ma vai me uma but there is only one thing in the way wow if after honestly if after we let Atua kwa ina for you ni tangata rasta no I did not know all these things until I read it, study it, niso tayo. Mera tawa for you, tell tawa mera tawa taimi. Ona peno fetu temu sola. Wani la ngona I tangata lea I temu Mulimuli. Ti pau wale melo mana o tangati inta fierlo. Wala awo fia mawas fa otang. No asia fa molo bo wang san. O fia o ko mau ku no ngona fa me yang po ko mo ku lo message na fa me po ke la ko fa o ba ango lo le ngore wa all ni manatu ai sia o no fia ola ai fa ftai a wier fa mo ina ile Atua o titino Atua le o tampo foi la no no ai na ta pena that Yesu ave mauli mo fala because that's the only way to heaven. There is no other way to heaven. That's the only way is through Jesus Christ. So if you are watching tonight, ma fisilia tua in tame mapaka. Po ua e tape na pena ia, po ua e samu ia. Ono mea umana ia te oi e mawai. O le langi ne te wai o le langi le titi la tua te me e mawai me Tasia ni tu na ole fio to i wow amazing e fa ka lo fatto foi tanto uomo pa anga no pena no tanto lai va fetai la vo mo fa no in lo Taimi pa pena na la mo yo comments su fa pena inga su ya wow te kono na tu portua mi na to polia so se ekalesia pa pena na tanto poi por kala mi fatta si ni po io fai na ko to
whamnianga e te ua masua. Te tai le ngata pui lea, nei ministry o le CKD. Te watu la manoa le suna te tai. Iere li, te ringa e whalongo pēr le whasoa. Matango fie foe la na wauna. I oe o visiri le mo tātou sa moa. E ngai kere kaku kaimi whaalu nisi mea ai ngalo ia te tātou. Iai are kaku mkawhai oi o uma o ngā plante le tua. Kero kalango anku ni kiu ke foe le whare a inga, ngā luenga, mangi kofi, o lo o iai ma oe. Alo mata le noa lo tātou o langa au auna whare nganga i le tua. A peo le whetalai ai e su a mai amu ia lea au auna e a fio mai ono na matai. O lo wha pēnā o na whai lea. Whai le whina ngalo o ta maa le langi. O lana upu, te tau na tātou loa o na whaanati ma tātou Mulimau. Kelo ko kai mia kalango isi mea lea o ngā. E anwha mai mau ngā kai mi share ai le Talalelei o le Malo o le Atua. It's 100% a blessing. Mea lea no Yesu. Ia vaina oi, ia sa moa le atu no pele. O lea la afio mai Yesu. Ale o uma nga wha ka kia Yesu. Le dimension, po na upu. Inga ia fua ia i whakakau ia lona auso. Ia le fo mali waku. Langi le ola i whakavau le manguia o so. Le o pasi mai a kako, ako ngā pasi mai o ngā kako o ngā au ngā kama, ngā au na fo i le atua ngā o soifua mai ai, mo wola mai ai. Ia la fo ua aliu fo i lato, le whala o pasi mai a ka ua nge e fiafi. E pasi mai na le po. E ka kaula o ngā prepare whala leika ua. Wha se vai inga o ka vai le Talalelei o le file mu. Ia po e wha se vai inga i rea. I mo meo le spaika voi lele iai uma spaika i lalo se vai rakpi. Ai ro le misi le ongo anga le lua lai te ka alo ai. Mea ngai alinga whai inga isi au. No makalo o malisi coaching a voi lele o faku. Lesi mea ka kaua yungi umanga siaki se vai rakpi. Langa or kele o mea fowingi. Wa ei extra spaika voi i lalo se vai rakpi e lo lesi au. Mea ngai alinga malo o minisi vai vai lawe. Ka ina poka kalongo i ko au mea nga. Mea ngai malo sol ko au. Langa vo e ka kaua o le ongo i luma ma le lua i ko fa. Ia al melengi. Ko se fulu spaika se vai ka isi kamala kapi. Mea o le siko vena i kalangoa lau au la kapi. Kalangoa ku fa si kei ei. Ka kaua ka ko ia i kongo le Atua. Na tau na tatu ia i to tonu keriso. Fa mai Yesu e le ma vai aku le ngei kupulanga. Se ia i au ka ko vai. O le hala wingo le tala Yesu. O le mea ea ve tala Yesu ngal vai. Enga lenga ia le aso lenga whailanga saunoanga. Le ia lo kalangoa mai le luma nga. Ia ka ko le ngei. Ai sea leanga fo i oloa. O le lalorangi umao nga ngana ma lanu o le Atua ia. Le alave ma Yesu. E pe fo le ki fa pe. Le ma fa Yesu ma in this generation. Pa la ko kilo fo mai va ia ma so e wa o le skola fo ki spa ia lo e mai mo mai. E ia no winga le. Me ko le races mo le ko inga me fo le ole e same breed. Pe ora aku Polinisia, Micronesia, Asian. Pe fori o le fa pe tanga na Yesu fa mai e le ma vai. Ia kai foi pe ma vai aku ngi pulanga fo le pe fa ia ku mama le. Ai ku la i mai la ko e va ai le mele kupu. E ko e va ai fo i le Taimi Mulimuli. Re a fio mai ai Yesu. Ma ai ai o le fa talanga Yesu fa mai i longa so vai. Ma fa ko ma ko fa kai kala ia no. Fa mai la ori vai. Ma Yesu e al kala ia no. Me la ori si fa makala mai. Por kai mi ono. It's normal life. It's a routine. Ala kai ao ai polesi ai fai pula ia o le po fai tina moi. Ala fai le breakfast halu i ngaluenga ia saul po moi. Ia saungi fa po ngal kama mar kengere la fai uma fa penga it's a routine. Ai sa ka longo pengo. Au ia de nga routine fai mo mai ia. Come inside the ark. O mai ko kongo le va. Get inside. Get Christ in. Ia ka ko ngal or kai minanga. Wa kele le ngaru luo i sala elu le ngai mai kai mi.
I mea o le kingo, I fafo, outside the world. Aia, materialism. Le kingo a, ala kalango le mea o le kingo. Moe kalango le mea o le kingo. Fai le news, kalango a me. All about the flesh. And ngano ia lako, in the ark, that's the only safety place to eternal life. Como le va? In Christ. E que o famele apostolo Paulo famaya. In Christ, with Christ. Famaya, fa sa tang luhile fa tasi ma o keriso. O le o to ona ha o keriso lo o ona te tonu ia te. Lo tala ngona Yesu I inga ia. Inga ia ka penga mo mai ko kongu. Get inside of the ark. Yeah. In Christ. But wale me se feka ko o keriso. You know, e kau ke fiu, si, o le rangi le su le solution. Po le hafa fiang fa al mene, the only thing, even money. Ke loa, ke mau wele fe mai ya. O le, au te au ona ile atua I, tupe atua ma money. So le, you know what, I was reading more and deep in study. And there was a kupi. Me okay o ngai le tua por kala ngai me ga kup. It's not a kup, it's a spirit. It's an evil spirit. It's a lust. It's a god of lust. O le kua, o le tua. You can't serve two masters. You know, God the master and Satan the little master. You can't do that. So me fala le ka penga ka ko kusi dia. Pe o vai aku sa mo ele mili fa u ka ko me. Pe a ka ko mai I upole tua. Ka ko ke ka penga wa lava ia ko inga ulanga fa noa sa ka ku sawa. Rutina ya so umor va yaso. So fua e ka ula sa. In fact, pa mai la ko ke le lo ka minga sawa ile lolo. E ale lolo. So it will destroy outside. Everything outside the ark will be destroyed. Oh, what about inside the ark? In Christ, safety. In Christ, eternity. O como va? O como keriso? Te tono lea. Ole ko le tua. Si. Famana Yesu. E peo po mo. Me lo bri, okay. Sala Yesu ia mai fa penga mare kai mi la tali tanga. Yeah. If you may Yesu, they are still living in the same lifestyle. It is a lifestyle fa Cristiano pe fa le nganga o lai. Wa nga le tinoa, na tinoa. E kasi la ne America ko makala pe ma fa yaku. O le reptile o kala ngole tu el mele fa maya. E saurol mele mga e avele si aku ulis. They were talking about the judgment day of God. If I say if I must sing oye le tua le rolangi le ile afi malona to sa e siri es mai kala ku spa ia un ka ku vai ka mai ele ikupu mo se me fa pe se makau kia o se aso fa pe pe o le aso le fio mai Yesu ai e o lona e kako ke va ai au kako maka ai le fa ka winga ke lo me e pela ko foi aku le ke ava ku ale no Israel kai bringai o lo fa pe nga la ma ona fa nga ma lau le tua filio Israel e sasa mai ko Israel vai furai e lo fa ma fa me fa pe ngi le tua isi ko mo ngisi mo ai o lo na no le fa ai kako le tua kilo ai ka ko ele tu ngai ke fai ka we news ngai ke va ai me vai no TV o le YouTube o me o mora o lo fa penga ngo bukaku ia the end time pe vong makala go fo I tikasi ko kalame ile maru lo tonu lo sauni Israel po yu kai e fausia kai miningi lo ia the dome of the rock pe nga lai lord pe Palestina o isa ia le maru fa solbonga le ala fai kongo ia maru le o le sili e fa fela o ko faul fa sa long ko malu o le wo yel man ba e fa me la ori o la ko o ngal te po mountain lo winga let's have a war
Le ai me vai ia Israel mo tempo mo. La o kau. Na. Pa de skinga la ho kalo ia, aku le Israel wa vese me lang. Get out from the Taimi mountain. Ava mai na ko le ma ko honga ia le ana na ka. Ai ke maka o foi. A ko e fai ana mo malunga kolu. O le fisili. Wale lava le maliu o Yesu. It's a prophecy. O le fa pero fitanga. Le anga o logo ia ile me foi le fa maia. Le mea inosia e fa tafu na ina. E ko e ngofo ana ka le malu le la fai. But not Jesus. Le anga o Yesu ele ngofo se manual ba kai mingi. Wale ko ia ile tu ai o mea le o. Fai le tua ia Solomon. Me lo Solomon okay le tua la fai mere ka ko ke mafuka. Ai wala ko udanga le anga ia Yesu ma le tua. Wale va ese le tua ma o. Pa vale. Wala ko ise malu fai ngira ko kaulanga. It's gone. A ke ma ka le fo ele kelo ka usanga sa mo la tunu pele ia o fa fonga mai o scholar ku spa ia. Kelo ka usanga. Sa le ise malo Israel. Ise mea. Kasi va fa mangu le ka kulo ma le se le ro ka me ki fa fa nga o ngafi le nga ko ma wo le malo Israel o wo ve a Israel ka o le malo fai la ku palimengi fai la ko kupe o la siko check out or whatever you call ko fai mala ku palimia le ala ngal palimia le yengi ai le o ia se ku ai se the King Jesus were coming very soon. Ayo. E foi lá e que mai fácil que pula e pe oli ya ko fia ngo foia i. O ko man ko ka ko meia. E fa meia e ave fa meia. E fia ngo fo le maru le ia ave o le atua, e fia ngo fo le me sai ai le atua, ia i fo mai ai kangaka, le anga o le atua. E ave o le atua. Be watch and follow the news and follow what's happening in Israel. No. Ole anga al me ka Facebook ma YouTube. Fa ngalo isi. You know, say you know. Ilesa ele va pe le mai fu va isi me ai pe me you are the people. We are the people of God. E ka un ka ko lo. Ma e lo ai. E se fa ma o le tua na fiong pai. O a fiong ale. E ma wa mongi ma fa ma o se lau pa sengi lo na mongi. La fionga le ale tu. So le ala fe mai Yesu. E o marka mia, pe o kai no. You know, a normal life. Al fa ve la me. Ole o langa nga le fa de chino ale me la ya mai. I nga saulo male lolo fa mai. O nga ave se u male o ila tolo I fafo male a. People were not in but out of Christ. Destroyed. Before la ne ya awangi ya ngi pokalami. Ia faise o ngā mo e. Le anga o le kaimi wha mai ka ko kere I loa le aso ma le itu aso sau e le atakike o tanga. Kele fo I ka ngaka o lo ti peiti le fo I sau noanga Yesu. Wa wha mai iwe lava ia Yesu na kere I loa le kaimi sau ai ia. Wha mai lor fasili e isi fo I skola pe le I wha ora inga ea. Wha whea o ngale loa Yesu au i o le atua kaunga I loa. Wow, o lo iai le kaimi o lo wha pe ngā li taimini nei. O lo pe ngā lava o na ona e suru tama I le langi o I o tama o I o le alo. So le ala I whaalongo lava le alo le atua, le alo I lona tama, lo inga ngal kala Yesu, e le I whai mai lava lo tama I a te ia e sauroa. But lai loa Yesu a sau, one day he will come. A le I whai not yet. He wa, so te te inga, peo zoro o tali o wheni, ke vili mai ai wheni, ia piki al malai va le va yaso le. Siri ka ia feni o ave so ro kama. Ya. Ma feni o kere lo. Ma vini mai piki e va yaso le malai va le. O kere lo. Siri asa. Fa ko wala malai va le pe vini me lo kama sawo. That's what Jesus mean. O ifa me ka ko ala nga Yesu e le lo ala o le Yesu la le tu tangata. Io e tu tangata o Yesu a o le atua. Even o la ile tino o Yesu la o yo le atua. Me foi la le ka ko ro ni vai kai mi ma ka ko. Wo pe fo ringa mai wo se ese ni sika nga ka mo fatu tua. Ai wo ka ko ro ele ai ele ia.
e le whaakuai mai, e whaftai a Yesu leo lo ka ua mai lava ia, awa e peo na whai e la pōroa, e le yo le lolo o whapena o na nātua, ai ma whinu, eat and drinks and party and marriage, so e le whapea na ruingo le karantis, pa ia e le leanga, ai o whamai, wa too much flesh, wa whaare kingoa, wa ngalo ia lako, e iai le meta o le tū whaale anganga e tāpena, le tū tutomo ke miso Yesu, ia ke miso, ia evi ia le li, pen, e ke le ia le kusi, ia le ari kai kai ia, whamai awa vesea, sa ora lona vesea, mai le, ai, whafkai le li, awa le pe o mawhai ako, o Israelu, o le nuo le atua, na ia filifilia, o le atua fo'i na ia saunoa ia, e whaile le nuu lea, mo le nuu, e whai fo'i o ia ma tua o le nuu lea, ai, o le nuu lea o Israelu, ia kai peia o le kū fo'i ia wha, tino tātou, i le tū whatangata i kaimi se manga sala ai ma, furi kua ai ma whai mea e le fina ngalo, e le se fia i le atua, o le aulangi na le atua le whai aki o na so, ila ia, e hao ingo la tau tala inga ngi mea, e ka fuela ka ku tatani natu, e lo kaimi o pisi ka ku mo mea activities i kongo, o mafukanga, ai nganu le mea lea, ke ro e hao inga ma ai le mea lea, ai pingi sa o a tangata, ia, o whakule la pe inga isikanga kaya, ku ua lau loko, le koe fio loko lau loko, e sea, lau kau marosi le upo le ali, ai le mea kau wha maos, no ele va pela so ma fainga i kangaka i le anga le mafau ku lau Samoa ai ka kau kai miningi e le ko e mili fa ua le upo le tu le anga a mili ka ku fa pena i le ka ku rangi am pasa le ka ku kangaka mo i o le atua lo i ngala ka ku wangia ngi kama ia au ngavo i polonga e vai a ku lo sa lu ko halu le ako al me ka o au nga ke visoya e o ale hoti pe ona so e foi le fa kai le upo le e lo na tia a lo fa pe nga fa lia mai ai ka fa me le lo pe fa pe nga fo li kai bi pe a sa o ile te to lo su mari fe e se ka o me le a wa pe nga fa ya ku e kai mi a ka ko ke le yo i ai fa ending time o lo i ai le bless the whole ball a si ki anga o le fa me ga le fa ka li ai ngai le kai mi le yo le kai mi le i le vale o lo i ai ki fa mai o le kai mi le ka le si o le ala visit o le ala me le ka le si le fa kai mi ngai na o kai mi fi mai Yesu na fi mai da pa ia te koso a maka se yo in time la what are we doing now we just busy doing activities or are we busy to spread the good news of the kingdom of God ye ko nga sa mo no fina ngalo ala ngani ka ku fai oi fai o ka o oi tala ino ta oi ka sa mi o ka ko uma wala ngai le fa pera fe me wala va fi au sa ungi lo pe o come ki ko mare ka le si oi no e o fai fi au ka pe nga fo i lu su fa kula oi lava ka mo lunga perfetta apostolo you name it everyone must be prepared all the time prepared la no si ki anga le ka ko me ga ko bless no aga ko woga ko mai Yesu ai aka ku le ora ai ka ku fa ka le kamile ba e fai ka ku kari viene lì ya che via le ben fa kari fo Yesu e tu si fo i tu si fa linga e lei ses lo nga va wa ku le ma ngai ma fuli mai u ma kwa le ma fai me folia e ka fai kangi ku i le lo langi ne ka ku fa lo ngo ia ai sia la le ka ke la ke va i fu me so le mesia la le fa sa ka o ka ku ma ku va o nga awa la le nga fai le la ku kala pa le fo itu tu sia i la lo le fion pa ia le atu so moni fa ma ni po le atu o ka ku ia i tana le o Malo tua i Taimi Mulimuli ni these are end time prepare yourself ka ku umala Malo fasore su ta ora le tutti fuori ta molta ta magari Samoa non lo perde via ma non era mi manato su right in Christ
Te Manaio foi o toi mawaina mai, te Talalelei no. Ati tino ni ye. O le ato le pa. O le ato Isu ke Isu. Yes. O le wha o le tanga. O le lono. E le I se taimi pupu una tāpena e noa le wha o le tanga mo ia. E le ngata mo ia. Malona ainga. Mona ia lon tōhua malana whanau. E le ngata fo lana whanau. A o manu uma. Ai toi ti tila koe. Mana ia te whamanatu. Te whamanatu me foi a au le turana whia. E le I na whaatunu ina le atua ni ia noa. E le o manu uma. Just a male and a female. That's it. Male mai le kuai ngai kasi. Koe female mai kuai ngai kasi. Pa wanga. Ele la ve whanau. Ngaka. Just the parents. No kids. Or just a boy and a girl. No parents. Ese mawa ya gosto. A kongo ngela ko ku ia wa ia ma fo. Ngor tanga te matua. Ili mana o se tanga te le titi ma ko fa. Ta to matua ile la fa na. Is tanga te le titi ma. No to no tu sila. Fau so va. O i malawai. Built an ark. Not a boat. An ark for the flood. Fau e whate tau ma whao tanga lo ainga I le rolo. E li whau e noa se paa, e li whakanga whaisia paa. Nana whai, nea le rolo ngasau, e li marepere paa. Ai titilo nei, o la au fui ina mana o le tu e whawhore paa. E le se la au fui le e ngawu mo fie. It was the best of best. Ai toi mafu fau foi la whaarutanga na sau ni le tu mo oe ma. It is whaarutanga fo na le na whakana whai le tu. It was his son. It was his best of best. So pisiri o se whanu foi la moa. O la sa u taulanga mo le tu. Was it the best of my best? Amen. Tala ia teino ma pene. O se taulanga na whaia ma le loto le lei matua le lei maato. Ba te whaitau nei le tala na, manai e foi sinatanga. Me tala le tua ina wo loa le tua no kai no whame. Ala mo ita, na fo no fa ana fa apena whaia o ile me le lei. E te le ita te le whano noa. Si, loa le la tua roto. Ta pena se va. O le mafutanga, oe malo aima. Ta pena ia ke viso. Le te whamanatu foi Paulo I le kātesi Korinito. Le whaavai. He le oa ue le o Apollo. A o Yesu te o le atua. O i onga koko. Po whasusu. Pe kōwhonga ia whasusua. Pa e le ola I onga maua. E ola ona o le atua. O whaavai na o Yesu ke viso. Ai ki kilo whaina le waa. Se kore waa. Mela ia le talapala ni mamuanga ni sesu. The boat don't sink because of the water that's around it. It sinks because of the water that's inside. Ele ngoko le waa o le vaile kiki e luma. Wainga ngoko le waa o le vaile watu tong. Ai ki kilo la ia e au le tau watu moa. E ma vai me uma. Le tino neti kilometer. Ai anofo le upo le tua tonu ata. Matutonu ata. Metale, bawana ni mele vais mo. O le upo le tua. O le ufato tua maru tato nunga ia Isu ke viso. O le tato li maru tato whao. E ma vai me uma. Ma vai. Ai titilo foi la ia. E te me nano e tangata noa. Bawa le me toi mantua ia noa. O longa alanga. O malolo. Muso. Ne lavo o mai me fa mi skoi nga fo ngare nga. O fo skoi nga fa kia. Ko ina de ma ia. O pikia me ia. O nga fa me tala tu spaia. O le aso sa wai.
o se aso mone te le loa o se aso le manatu o le no pero ta o so o aso mone me masang ai ki kilo ngai ni tala mana ia tala o kupu kene na sala na ka o mai foi lo mai o angel kilo mo le las ya le o kenge me mo foi mo kupu ja pa ki kilo ngai ele fa mai la punkia la o no la i o me dai e sa o ki ke ia kupu a ko ki kilo foi e ke le va e ko lo no mo fie foi ka o man sama do foi lá mana ia se não for ia o me fez yes para que kilo ngi e fa nga na fa nga le tua me ona na tua e fa o lai tangata ana go me il taimi go fa na e le tua the best of best and that was Jesus Christ so o se to fa fanu foi lá ia tia mas to ti tino foi na sportuanga foi mo o que tino ia fai mana ato fai mele le ma fai fa tau i le lobo a ti tino ne i fa wala va just for the rain to drop on ko si ka manganu a le na ka nga nga ki kino ngai le kai nga ka wa Yesu le Mataio na supalo no ia peteu na bo loe peteu Yesu Kristo mai o ki o ke va ku yo le papa nge fa wo nua mai e o mai fa ko se o i le mang malo si le fa vai na sa nge le tua mo o mo e fa vai e le fa pe e o ma si o si o le fa ma lu vinga ni fa mai la ia tala Paulo ia Romana e suma lu ko fa unga suma mai awan i fa to la loina oe se mele ia e fatu la loina me le anga fau no va mo e mo ai mo build your boat build the ark for the flood so build your foundation on Jesus Christ because he is our soon king but to have no Mulimuli e tatu sumu te tani o lanta foi o fa gram tai mo la no ta o tele mele so no ia build you so no ia build ta to ba build my fear e ta to build my upole tu ma tonu inside or tala tu spa ia mai la ia fo ina mai na no ola ina Yesu ia ta to si por ka ko ola la le build so no la apostolo Paulo fa mai ia kalatia fa mai ua fa sa tau loina fa tasi la ua po ma u po Paulo ke viso wala o to ola Paulo ke viso ola toni a Paulo okay ka ko vai ile tala male tu singa au sinopi ele I fa sa ko loi ma Paulo o le asole nga ia sua ma le au pangkanga ia kafa ale wingo le kala Paulo I lona tangata tuwai sa ia ko ma na tu ai le apostolo Paulo o ia lea na maliu ai ke viso o e mana tu nga ko inga o ka uanga maliu ai ke viso o le ia lo ka fa mo lunga le maliu ke viso ka sala o ia le ia le maliu si even Paulo fo ia kilo e nga Paulo nga po langa sa nga lue fa military ka malo sa fa fita ka malo o langa service fo ila it's a true service e ka nga lue fa e fa si o kia ka lai SLC religion lai fa longo ku nga lai e o divided ai ngo para ngo lai lalo la ku purenga lai lalo purenga Roma ya ai va tai Yesu ia fa sa ol ma fo ka malo fa mai le ai sa ole a e nga lue I le military le siria ko nga pawa ka kia la langi military Yesu ke viso e era me kala Paulo nga fa sa ko loi ma u la sole Yesu me la ka ia pro mai a e le ko ora o que lo que fazia que se amo Paulo mere o foi aku ele ka uma foi em ka fa bem ka que se ano eu tô tonu ya Yesu
so vai kala ka malo o le o ko ona na ia Paulo ka ua tangata tuai a o ke viso lo ola i tonu a te tata i le fai ui ngā mai a le ona na le o ki ola ye this life I'm still living in this life pamaya o te ola i le fa atua faith e vola le o kako o le kako ola nga ka ola i fa atua ya ke viso Yesu la fa ali vo Yesu la o so ele i koma misi a koma mal blessing a inga blessing mai kako umani mai Yesu e ui ali va ai mai feni masu ia io le aso nga fa sa ka ua ia ele va ai mai fa al kingo ele kango mai o ai amu ia la ua ma oe le al cristiano ma kako uma ka sa se male ele va ai mai e ka kongu ya Yesu do you believe in Jesus o kako ka kongu ya Yesu por nga ai ke le o mea le ke dream fa moi fa ko ia usi fa ko me mau fa ko fa ngau fa ko ngaruenga pe o se God le mele o la kuma fa tu ia Yesu mai va pastor le ola ni o te ola I lava fa tu ia Yesu Kristo o le na lofa mai ma fo ina mai o ia e fai masui wa vai na o ile media o le foi la Yesu I tu Mulimuli le I la apostolo fa mole fa ngaki le Talalelei o le Malo e fai ma mau these all things you must be a witnessing of Christ le na sao malanga upu longo inga e hei si alo I aso sao ai langa le ala fa longo maka ngaka I le upu ia vele upu it's you and I and everyone kele fe mai ngal mak fa aua ka nga vela langa wa mawala nga takta mawala nga PA mala A mal CA mal GA le ai it's you and I everyone e ka kaunga ka ku ka ia Talalelei mai se poka la me ni mo fa longo le ka ku ala hata ia ka ku ofu ale tu ia ke viso Yesu ai ofu nga ke fa ku o mea uma ke faia it's all about Jesus nge foi mai kaimi ia ka ilo le fa singo aku ka ko peno ke le lo po Yesu la fai me ai po faia ia la tau la vai faia ia ka ko wai ko vi ia ia ka ko li fi ia ka ko o fea e ale o ka ko fa me melo ma ka ko fa e ke lo kai o ile fai ia o Yesu e posisi então fai me mai Yesu le va ale sa o le ka build the ark for your family, for yourself. Ewe inga ko valua le ainga. Ia mangai animal ie tu aina ma ia nga si vai ese le lofo le ko ia ka. Even the animal. Even the meol. Si alanga isa, nang foi langa lenga ko ka fai ele tu ale sia new generation a fear and living in righteousness of God. Pale upole tu. Le lang ko mai ka. Ile na yo mari kai bilingi. Ya, wa umar ko pulanga le sa fa mai ngere vai. Pe sa ave share le tu ile vai. O mo le ska I ma le ola se skula. Ya le ko u mo kai muri le afi. Fio mai Yesu. Ya, sabe. Upole tu ko fai ka, e nga ka ilo falo nga ka me era ko shu ko fai ka ke lo isi me lilo mai isi me le nga ko nga kusinga e ka unga ko lo e pe mo fai ko fa nga na va Yesu lo no Israel even now se fa ka ko wa fe ke ka ko ko spa ia ka ko lo kilo la i mera ku ke minge ba e kilo e me le nga ile manu le la unga nga fai fi au ya sa uma le nga amen ngal pang ai ma kwa no atia where is it fela I you salama fe me ko ngame ana I kuspai ana ki vai news e mo I mo fa ma hongi me I bo ai foi o kamaka mo fa pe sole le hanga lava le upu Yesu e moni ma fa ma hon kuni makai pe ka ko karami ke lo isi me mo ma ko for kala vo le belenga lo tanielu me ya le mea e whaatafu na ina ino sia whaatafu na ina I whea I le mea I le manuman but you know e kele o le mea I sia o nga apply
e uma iai si me mulimuli mai fi mai langa iai al me le fotu ai mai we'll see in the end ave kau ia kispa ia they will still ready to fulfill langa ele pero le upole tu e makua mo you will the end we are in the end time o ka visi ka ko we in the end time o ia ha engi mi ka ko ia we are the end time e kusinga pe skola fa mai le si me lo ai wo in time wa mo ko u isi kanga jai le fa ko a lot of people you see it now esa wala ko ese mai fa totua langa vo le wa ye isi me fo u yo wa le mai those are very nice good for me you're good for me but not good for eternity before la le you build up inside se feia vai o saule lo ia nga fa fo nga o mea o le kingo la fu ese uma but they were in Christ in the ark in the boat for me inga la ko ma nga ia o le atua fai pero por pesenga no se no mana ko o le atua fai va venga ayo ana ole tu fai va venga before le ka ke la kai mata longo ga kum ka ko ka penga mato ti mata fai foi we un ka ko ese lo ofa pasa ko le ko fie mol mau yesu ko ku fu ngi ko fai ofa to ko ku yelo ofu ngi po ka ya ka to anyone any language you know o ka ka ni ka ko sa ba le ka ku ni o ke le finga muche any language talk to them ia magala o dia la ka le sia ngai fa sauginga para o dia la ku kong ia ko ko po lesi le ia fa au le o langa nga wo si le ke le meu so sangile tu le fa longo lo po yesu ia maka kong ia o fa nga fa tasi male tu ta to te so swani nga mai le tu i te tonu e ka le sia te tas ia ilo sunga le fia fifa tai mo le mo la o nei stay safe stay in God's grace ya awangi ngalo ya o ele lofo le tua e le mavai ati tato fa mai o pola apostolo Paulo fa mai ya uma kupu fa mai e le mafai ona ave se ai tato mai le lofo tu no le tua ya ke riso yesu stay in the boat stay in Christ no yesu ya amen atu Taimi tai maror paso ya pa tai le la mo Samoa i le to mai i le tato mai i le nei to la fia ta ton po wa ta uma fo i si ui por fai uma fo i tato por para me ono tato Taimi mene a fa tai mo le fa no ina no Taimi yes amen ya a wa pe le foto ati ya tau i fa mo le to mana tua e mavai me uma e lang male lang ale upu ale tu le mavai e tu mau lea amene awane ngalo fo ia te oi e le moto lo vaka o no le vai ne auta wai awan loto o le vai wale tuto amene tai mene nei ua tatu i e tai mulimuli fau lau vaka o e malo awani i fatu na faya ia e faya mana atotoa aisia o ngatong yola na sauri ele tua mo e moa na i faya fatu na faya e na fai mana atotoa o tatou leanga o tatou wanga sala na matua mala ona o taulanga ngatong yola na sauri ele tua e ala i te tatou whaotanga o Yesu Kristo tato li ma tato whaona lea o e whai kutoa lana toia whia. A whai o Yesu upu o le tau tamari i fwoi i le tau whaafonga o le i fwoi se tūmanianga pe naona le tau tamari i le tau sia sila pa mangalo me le sunga le au pa tau wa le ngata fwoi lea sunga i mato te tai o le mato grupo CK ministry. Whaftai mo tō te talo, whaftai mo tō lango na mai, i le mātou por karami.
pe no fai atu o fai lava o tou ma famunianga ia te matou o tou malava fa penana ko mengi mai lunga tatou lai sunga I whawhengainga mo tō patua se o spata po taulanga sunga I oso mo tō pawhine ta māma tina mātua le au taruwau ia mese pa ia maru Samoa whapena o na mata ma le tatou lai le neitu la le fia ia asu atu bai maru puenga I o tō ngalo mo tō loto ia ti ofo fo ia to ita ono malo kunsirangi ia talo atu ia o pena ona manuia le fai ungo ne vai aso anga ia to fo the weekend ia male sapata ia le atua ia familia le atua I to faiva mtute faiva lo filima ina tapo ilea pa nau ia o onga ia o matua foi ina tapo ilea o pa ia lo fai kanwenga le atua ia o tofi o malava e tonu e ka le sia ina tapo ilea ia le faiva talo anai tama o hausi na sina o le atunu anai tama ia manai tina matutua prayer warriors ia I le whai an whakaloina ia te matou whaafitai te le lava mo matou iloa lava o tau le tapuina le afi a wamo matou le tupulanga fou o le ama tupulanga ia a wate te ina o le tatou tangata mo le aso asau ngata preleo te ilonga o le Talalelei Yesu Kristo ia tau o le tua yo to faiva I ka pena na falo ina tele o nganga ma tua ia alanga al tamalo no to Samoa o e tapina pena ia ona wana fai toa to ia fio mai o tato li o tato faola a fai fo ia se mai o pena na ia o le na le fiafi la pa se me o e ko fu ma tua tala po fai bo aua ne fatu ila loina oe ia e fatu ila loina I le lei ya se whapenau na uiei lo sabalinga I le nei vai aso ia tau ni komunio na tua mana tua lo se fuole tua fai vavenga ai whaftai te le lava I le tau patasi mai I le tatou programi ia pure lofa le tua le tatou matai sidi o langi ia tu tatou wolo ma tatou soifua I lava ia so pe aulia I le ola ma manosi matou whaftai sunga te taimi tatou programi le ngata po ilea sunga whapehanga ia Pastor Mike ma le Global Kingdom Network le whai na whangaina e live atu ai le tatou ministry I le afiafi ia o le tumanatu ia malafo atu le sunga le whawhingainga whai se talwhai ia o le whamai atu le tatou programi tau au na whaatau gare nei ia file mo le finisia whawhitai le lofa Taimi te lava whaatasi mai tau I whamuia le tua e tau malawa Shalom Tātou te tātou mātou te mālela fo ia tua le bi inga ma le whamanu ma le whawhitai ia te koe ma le whawhitai lava I lau upu le mātou whalo e ai maua ma lau auna nei ia o se ala vai lau whina ngalo e ne whawhitai lau upu moni lau upu e auna mātou sawe wali ai ma mātou whaia ma mātou au auna ai le atua le tasi ai mai se le lalolangi pungi salo la tau fia maua le mara malama o I Kirisi mātou talo lo atu le mana lau upu le tua I mātou loto ia ma le whaafonga lo atunu mātou talo fo I tamae mātou te manatua le nei Taimi lo nuu o Israelu whaia lava lo nuu ma whatei tainga whaia fo I lo nuu ma o onga mo I mātou ina ia mātou wawa ai ai mea lo e ngā lue ai ma lo tutupu tutono lo nuu le atua ia e whapena ana whaamaonia ia I mātou lau upu moni e moni ama whaamaoni mātou talo ia sabo uma ina ia whapena ona mātou tāpena I le telo Taimi ia waini o mātou tāpena na o le tino le nei ma mea o le tino le nei ia nātou tāpena fo I le atua lo mātou o langa whaaleanganga ina ia mātou iai te tonu ia te oi keriso ina ia mātou iai te tonu o oe le atua o le waa ia mātou iai te tonu o lau whaoratanga o oe lava le atua na e whaia mea uma e ao no mātou au auna iai le atua mai le mloto toa ma loto malosi o mātou tangata mātou te au auna atu ai le li ia te oe whamnuia foi le atua le Global Kingdom TV
au na ia pa mai ma tua ma nei au nanga le fa tua o ia pa pena na fala o tele atua i lau talalelei o lau upu moni ia ono na mato waro lofa i lo watunu tangata lo fa pena o la leilo pea i anga sala ma le pongisa wa mato fai ai le atua le nei poro kalame i lalo le taitainga a oia nganga pa ia e fe soani atuai i lo watunu le li i mato talo o ma na mia lau soani ma lau fa malo longa le nei po io mato tu fa tasi ma ua passa lo malo pa ia tu lo mana fa lo ao le atua ila ia malo lo ai se tasi lo mana mia le atua fa malo longa le nei oi fu mana mia le atua te fe soani le atua oi o ia se mana onga fa pitoa le li i matou te talo ma te tu yo luma o matou o fa lau le fa tu ia te o Keriso Yesu wa e fa ia lava le atua matou fa talo ma mana tua lo watunu fa manuia ia Israel lo watunu o ai fili le atua lo tamu fa leanga ia tamai o lo e si la fia i lato malava tamai o matou talo foi fai foi o lo fa longo ta pe lo nu le atua ma te ena le Keriso o Yesu na e awina mai tamai le rangi fo ia tu le nganga salamo ia i lato fa pena foi le atua i matou malawa le nei fiafi pa nuia foi le atua le nei fale ma le nei fanua lo fa tu no le li lo fa pena na iai ia lau fisa fasa lau nei fa manuia lau au na ia fereti ma fatua ia ma le kale sia tamai te le nganga le li e liuli watu ia te oi i le fa nga ina le atua o le property fo ina ia watu ai le li e lau matou talo nuia lau au na ia moni le tu le fiafi ia tua fa lotu teleina fa lo teleina le mea lofa ia te ia e fia au na tua ia o anga le fo ile tua ia au na lo mato nga lu e le fo ministry le ie fa tua talavo ia anga le ia ti o lato a inga yo lato ngo yo lato mata ile ia lato va ia tu ia te o Yesu o le mato te talo le o fo ile lava ia so se avano le mai ati o tamai ia fo ia tu lava le vi inga ia te oi ona o Yesu le lei e ala ele matou te talo amen amen ya mengal so tai tua mai manuia ia lava fo fa le lei e tsa boa
January the 1st, 1962, and with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. His Highness Prince Tungi of Tonga arrives at Apia to take part in the celebrations and is greeted by the Prime Minister, Mataio. On the Malaya Turfao, the heads of state, their Highnesses Tupua Tamasesi and Malietoa Taunamofili, walk to the official dais, where the oath of office is to be taken before the Chief Justice of Samoa, Mr. C. Marsack. Now, on behalf of the head of state, and with a full sense of the historic meaning of my act, I formally declare open the first session of the first Parliament of the Independent State of Western Samoa. So it for. Malo bala wina fa alo wina ka to au fa tasune yas. De Malo o kono fa tu la kono. Yes, it's what. After 62 years of German and New Zealand rule, Samoa finally regained its political freedom. Apia became a city of celebrations. From the Kingdom of Tonga comes a breathtaking gift of 1,000 yards of tapa cloth, made specially for the occasion. Orators thanked our leaders and ancestors for years of patience and carefully weighed decisions that had made this day possible. Pastors gave thanks to God for the spiritual guidance and wisdom of our leaders and cautioned all citizens to remain true to the country's motto: Samoa is founded on God. In Samoa, the wife of Faumuina Mataafa, the first Prime Minister of Samoa, Masiofo Laulu Fetawi Malemau Fiame Mataafa, became a politician in her own right as a Member of Parliament in the 1980s. She was Consulate General to New Zealand and also the first Samoan female scholarship to New Zealand. I was spoiled because I grew up in that political environment, you know, and I suppose I always know I would end up in Parliament, you know. I was interested in politics. One of Taui's skills is oratory, you know, and she probably has that a lot more than I would. She's a much more straightforward speaker. The Ane would just ignore some of the things, where with me, I wouldn't ignore anybody who speaks out of place in Parliament, you know. And as a Mataio, I would get up and say, that was out of order. I almost say your parents should teach you how to. Well, I think, you know, I mean, Taui trained as a teacher at Ardmore Teachers Training College. And I think quite a number of people who were in Parliament when she was in Parliament used to be her students. And I think they always had that sort of relationship with her. You know, once they saw Taui, they didn't necessarily see her as another representative or a whaipule. They saw her as their teacher. And she was constantly telling them off. My role as a diplomat, yeah, it was also intensified in Samoa as a Mataio, you know, and of course this is what I enjoy in my life. Lefa Samoa, I enjoy fighting in speeches with
makai hoinge, you know, hoilea. And it's great. It's real privilege and it's honor for me. And there are not many women in Samoa who are like that. Masiofo Laulu Fetawi's work advocating the status of Samoan woman is a legacy that her daughter has continued, following in her footsteps as a Mataio elected to government. Fia Mayor Naomi is currently the Minister of Education, Sports and Culture. My friends in New Zealand that I went to school with, you know, when we meet up, they're always saying to me, when are you going to get a real job? You know, sort of going into politics and so forth. But, you know, that's just what I've been interested in. And I think there's a very natural progression from being a Mataio to being a whaipule, you know, and so forth. Although Fia Mayor is one of only 6 female MPs in Samoa, for her, being a woman hasn't meant undue pressure. It's really a non-issue in some ways in Samoa because you're there by virtue of being a Mataio because, you know, and if there's one thing that men understand, you know, it's position and hierarchy and rank and stuff like that. So, you know, as guys, they understand that. So they're not about to sort of say, well, you know, that Mataio is not so good because they're a woman Mataio. Because, you know, a Mataio is just a Mataio. In 2016 to September 2020, Fia Mayor Naomi rose to the ranks of the Deputy Prime Minister of Samoa as part of the HRPP government. In early 2021, she resigned from the HRPP party after opposing changes to Samoa's constitution and judicial system. Fia Mayor took the helm of Whaatuatua I le Atua Samoa Uatasi, the FAST party, in March 2021 and led Samoa to a new era in politics after a tightly contested election, a month-long political impasse and a series of court appeals. Finally sworn into Parliament on May 24, 2021, Fia Mayor Naomi Mataafa has now made history as Samoa's first female Prime Minister and the first in the South Pacific region. For overall Samoan politics, this is the first change of government in 40 years.